Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem at kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam kain kadrama. Sakbay nga intay basaan ti surat, ti may sa pagayam tayo, intay man pa'y ipatayab dagiti kablaaw dagiti kalafing tayaw. Shout out kan ni Josephine Gunan, kablaaw kan ni pagayam tayo a loving fantasy. Naragsak apa nagdengeg para kini pagayam Jovelyn Tandas di Tanay Sauday. Shout out kan ni Mary Jane Eugenio dita Victoria Tarlac. Shout out dagijay pada ka dumdumngeg ditoy mamihan ditoy Rizal Alicia Isabela sa Culyas family ken Villanueva family. Kablaaw ken ni pagayam Lady Din dita Moscow, Russia. Shout out iti aginak ni Donna ken Maria Tabin from Edmar de South Korea. Bueno, kastoy nga rudayn ti surat ti pagayam tayaw naglingay di tinaga na Sandro iti Isabela. Kastoy man ti surat ni Sandro. Ken ka Mang Bianong. Sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa'y amin dita Lady L Productions. Nakapagsurat akmat kayat kuman paipatangatang to'y kapadasak. Awagan dakla kuman iti Sandro. Sipod pa'y baroak, imunan nainlabak iti arak ngam ni bakit kaw Mang Bianong. Paborito ngayon inumain daytay makabartek mainom. Kastoy man nga raw ti nakaibugasan ti padas kaw ngayon nakisalaysay Mang Bianong. Rachel, inkabaturugan, rabiin. Madamdaman to nanang. Anya? As ino nga min ayat ti ururayam, tay-tay pa yan nakatugaw ka dito'y balkon. Ni Sandro nanang, kunana sa rungkaran na kita. Inawagan na kita eh. Sa rungkaran na kakat adalaman ti rabi ay. Anya ngay dayta? Urayik labi itin nanang. Ay sos, ang mga no nabartek manan dayta no umay. Ha? Kasjay nga men, ti ugali day di a tao. Naglay nga agbartek. Manginom, sanger, ken Nanang, imbagayo aminen. Ingkayikit di maturugan, taurayik ni Sandro. Nagado nga min ngagdatdaton ken ka. Ngam no apay aday je pay la Sandro ti inaklon mo. Ay, ayatek ni Sandro nanang. Ay, naanak ko, manangalilaw day tanga ayat. Pagbalinan nakaabulsak. So mabalin ka day. I-break mo day je Sandro. Dayjay maestro at taga-kabangibang a barangay ti aklunam. Alangan mo't nga aklunag, jajak ay ayaten ha. An-ano sa ko ni Sandro, ta iso ti ay ayatek, nanang.
Anya mo ten. Apay ngayon nabartag ka si Marungkar. Pasensya kan, Rachel, ha? Inawis naktumot ngamin di best friend ko. Nalabasak ngamin kat kasangay na gayam, isa pinatga ko na, hindi inawis na nga, aginom kami. Kasla saan ka napatagkan ka? Kasla napatpatag mo ti arakan ka? Ay, saan man, Rachel? Napatag ka unay kanyak. Ay, sungarong ngayon ka gumak, ti imay dito balayo, nga oray no, maul ulaw akon. Apay nga minagasta ka Iso asan aboto ni nanang kan ka. Takasta kamot ngamin. Ure asinumot ngamin Mamartag ka. Oray saan aboto kanyak. Basta, ang kinawatan ta, mahal ko. Apo, una yun. Nagpintasan ti mahal ko nga oray nagalibay. Sarde nga mat ngaminon ati pa nagbarpartag mo. Madi ti baro mamartag. Sige nga. Isardong ko itatabarwak pa. Minto nagasawatan, aginumakmanan, wan. Anya? Madi Agat ko naman ang maditibarwa mamartag. Sa alak tumot tinabar no agasawatan. Isa mabalin kong tonti aginom, mahal ko. Ay, diya kamukan ka. Piloso po ka pa yung sumbat. Saan ka mo ta mawawatan, my love? No, kaya't mo, agkasartakit din tapno, kukuha na ka. Anyat ko nam? Kukuhakan ko na mahal ko. My love, my everlasting love. Anya, mga sawakan ko nam. Wan tatang, asawa ko ni Rachel. Hay, piman met ni Rachel. Ni, anya piman? Kasano ko managbalin na piman? Kasano, diyak amo no anya tinakit-kita na keng ka, takasla ginayumam. Pagasam, takayat nakalata nga oray amo na asanger ka, baro ka, nagbanglo ka asumrek iti trabahom iti agsapa. Ang agat na bungsot, chiko, tipayod mo no agawid kay tirabi gapo iti kinasanger mo. Kayat nakalata ni Rachel. Ay kat gagangay na tada kayo titatang ko. Asino pa yung iti umalaak no saan ada kayo? Namutot kayong tumot iti maapil kan nadaraki. Iso aday jay. Kaya't naklata jay manmanugangan yaw. Anak ko, no adda panggap mo ang mga sawa, agbaliw ka nga ruden. Agbalin ka a responsable nga asawa ken ama. No, addanton anak yaw. Sana dahi takin na sanger mo ti makita dagiti anak yun to. Di kagtanag, tadungdungwak to ni Rachel tatang. Kasi ti panang dungdunguyo iti day dinanang. Kasano adungdungwam no pagkonsumisyonem to mat. Saan tong agkonsumisyon tatang? Ako ang bahala. Balasang ko, amumat ti ugali ti anak ko. At dapay laeng ti panawin mo nga agbabaway. Ni tatang mat, tili bagbagana. Ibagbagak laeng kin ni Rachel Tata? Kasyam ti bagay, balasang ko. Di ka agsagmak di ta anak ko. Amangan no inaldaw akong sumisyon laeng ti ipaay nantuking ka. Aramidek ti amin. Tapno agbaliw ni Sandro, tata. Ha? Ay ayatek ni Sandro. Iso apat yung kagbaliw tumot laang no agasawa kamin. Makitam tatang.
Imbag pa'y ni Rachel, tadabilib na kanyak. Idinto tada kayo, awan pa'y matapulos ti bilibyo kanyak. Ay na, jak amo kada kayo adwa. Alangarod, garawan, agkasar kayon. Biyag yumat kendi da itaa. Iso makaamo kayo nga raw, tangay agpadamait anatangken ti ulo yaw. Awan dumngag iti pamagbaga kada kayaw. Bulsek ken ayat ken bulsek iti ara. Ha? Just kay. Jakmat kayat amailaw anjay anak mo makikalay sa ijay anak ko. Iso nga opayet. Agam, awan mutlat ta. Relate match, kaka. Ha? Hindi ka nag-iisa. Kaka! Pirmi mo, ti panangupay ko iji anak ko, asaan na makiasawa iji anak mo. Ngam saan mo't adumngag kanyak. Iso baybay amon, pagkalay saan ta idan. Makaamudan iti biyagdan o agasawa daan. Total, awan mo't ti dumngag ka data. Ti kaasin no bilang katjay anak mo, kaka. Awan mo't ti dangdanggan na. Iso makaamun ah. Iso mo't ti makidan na ka ni Sandraw. Narigat mo't no ipilit ta ti kayat ta. Tadatapayan ti agparang akontrabida kadakwada. Adaw panangupay tinangag ni Rachel kadananang na kan tatangko mangbiyanong ngem awan te nakalapad iti panagkalay sa may. Nagtultuloy nga raw te kinamamartek ko. Idi damdamaw binaybay anak ni Rachel. Ngem ide dire-diretson ti panagin inom ko na masiguraon mangbiyanaw. Hi, my love. Anay ko, terupak. Gonggunam, kayat mo, taulitag nga ipanalpag tiri daw di tarupam. Anya ka matan, Rachel? Tungan iti rabi itala nagawid ka. Nagsayati pa ng plantsak iti bado marimwar iti agsapa. Nakabangbang luka arimwar, ngam itata nagawid kan. Kasla na bang lismut tunday taangot mo. Aglalaog ti ara kas kadalingat. Makauma ka. Apay nga agreklamo ka. Kat sigod mat nga mong taramit ko dagar aram ka nagnobyo ka nagnobya ta. Nakikalay sa kamot kanyak nga oray amam makastuyak. Gaputa ti amok agbalbaliw kan. Ngam saan mo't gayam. Awan pa'y limpyo pa nagawid mo. Awan pa'y limpyo asaan ka nabartag ka na kay data. Kanan nga agat arak ti kaabay ko. Makauma ka. Ni bakit mo amay ka man. Patanaman, di na arakupan. Di ka kadyag kasta-kasta, my love. Inta maturog, inta makaturturog ka kaon. Ay, di takabal ko na maturog. Nagangot ka. Apay enduron na nga eh. Di ka umununag ha. Nagangot ka. Na, pastrikan na ka, my love. Sandraw. Oy, Sandraw. Apay adito'y balkon ti balayo ti nagturugam. Ha? Adapay dugol day tamuging mo. Dinong parjeri daw, idi rin nagpanak ni Rachel nanang. Anya? Kat no nagmadimot ngamin ti angot mo. Siguro, agat arak ka manan anagawid, anya. Siyempre, inuminom ti tao iti arak. Natural nga agat arak. Alangan mo't nga agat baby powder Na, tanda pa'y laganas mo nga agpiluso pa kan agngirsay. Agpaiso mo jimbagak nanang. Ay, nasayat mo tada kayo. Tapno makastrikak dito'y balay may. Husto kayo nanang. Jakla kumanakyas asawa kini Sandro. Kunaktumot ngamin kan ka. Nagtangkan mo ti ulom. Impapatim ti kayat mo. Ti amok ano agbalbalo ni Sandro. Ngam saan mo't gayam. Kimaro pa'y kit din ti kinamamartak na. Ano sama? Agasawa kayo nga rudod.
Nanang. Idi pa'y kuma nagbabawi ka. Alangan mo't nga agbabawi ka itan kat agasawa kayang. Apay, ay ayam ayati pan nakiasawa. Tong palbiag, akalbaryom di asawam, no saan nga agbalew. Apay nga, di mo plinan sa tibadok, my loves. Si kantimang plancha. Ah, Ay, awan ganas amang isagana kadagiti kawus mo ama pa nagtrabaho. Tanagdugyot kamot asumangpet. Planchado ti kawus mo asumrek iti trabahom. Linabak pa iti husto. Ngam kas kala nakiginubal iti nuang no sumangpet kan. Takasanumet ngamin aya. Tauray kalabat matwang amagmag na iti dala no agawid kan. Gapo iti nalaos abartek mo. Ay, just kakit di nga asawa. di bali ata gawid akmat tayo. Iso nga uray na, dong rita ko na, bakit? Dayta nga rod kat, manginuruman kang asawa. Awan asim kanyak. Kaslak na tagabon iti aramid mo. Para labanak langan ka dagiti namurseng akawus mo. Imbag kumamot no si kalang ti adda trabaho na Kat adamot nga rod trabaho. Sige kit din, my loves. Ika maka mo na plansahan tibado kasumrag iti trabaho. Ay, adamot imam. Iso asikan ati mga ramid. Umuna ako na rumwar. Sumrek ako niti trabaho. Kat no masapsapat isarag ko. Anya kumangay. Anya kumaita. Kaya't kung ano ti masapa sumrek iti trabaho. Tapno di akong makikita na ita pa na group-grupam. Good evening, my loves. Nabartag ka manin ang agawid, Sandro? Kastoy latan ti eksena tunggal agawid ka, sanger? Gagangay na, my loves. Ay, di nakman awagan iti kasta. Sardengan nak awag-awagan nun iti my love, ta saan nakmat alab. Anya, saan kat love kamot at talaga? Ano labnak? Saan nak kumamot na pagkonsumisyonan Iso asaan nak alab. Ni Rachel, my love, my. Ay, saan ka kaman unag? Ne. Abay kit dinasaan ngay. Umunagak dito'y umok ta, my loves. Umok mula ang Panawan kang tupay. Makaturturog ako na yan. Ay, di ka agultag dito swelo Makaturturog ang karutan, my loves. Ay na, babawi ka talaga anak asawa kan ka. At dadanong anagayos manipod iti nagidaan na. Ay, just nakaisbuan nakaturog ti awanan bain. Hoy, Sandro! Ano tayo dyan? Anya day giant tarupam? Inkugtar ka ata nakaisbu ka dita swelo. Nagangsagan dito salas. Ni my loves mo, inisbunak. Ita, kunana nakaisbuak. Ay na, nagmayat lagit din aya nga ibadag tatingin mo anak katurog. Babawi ko na nakias-asawa kan kasanga. Laba ang tangsag mo, just ka lalaki. Ni, anya nga ang sag? Agdamag ka pailaang. Nakaisbu ka dita swelo idirabi Gapo itinalaos abartek mo. Ni Rachel mo, di ka man agangaw. Anya kumaaga po nga agangawak ngay, nakaisbu ka nga rod. Naumak at talagan kan Kasandro. Sana bale, ta ay ayatan nakman. Ay na, permiti babawik, ta pinilik day ta nga ayat-ayat. Nagbali nag-abulsak idi nakiasawa akan ka. Idinto tani tata mo pa yun mismo tinangup-upay kanyak. No dim ngagag kumakadananan ko kan tatang mo sana kumamot ka agkon-konsumisyon ita. Ala, tapno saan kanya konsumisyon? Laba akong di pantalon ko. Ay, mabalo ak adin na oras no kastoy laang. Ta sigurado ang masapa ti apit mo gapo iti kinabartek mo. Saan mo ngamin nga idaw-dawat Sana bale? Kisayak ti trabahom ita, my love. Makauma. Labaak amin anamurngan ta.
Saan lang at naangsag apan talon kaw? Perme ti luksaw ni Rachel kanyak mangbianong. Jack serious wine tunggal makaong unget kanyak. Inyalang-alang ko mangbianong. Jack pinampanunot ti Riknana. Iswa sigi aklatamot asigay iti arak. Kurang ti aldaw kaw no Jack aginom. Isapul ko no awan ti mangawis kanyak. Iti may sangal daw, naging inom kamay iti may sa agayim ko, iti na-promote iti trabaho na mangbianaw. Nabartek kan, Sandro. Maturog kan diti balay. Sana bali, kabalak pa iti agawid. Kaya sa banto ita, awan ti trabaho. Sigurado ka? Wen. Nanay, di mo samot kong kabalang tagawid. Oh, kabalak? Nasayat, itulog ka niti pagurayan iti tricycle pag lugar ng mga gawid. Sanain, kabalak, pare ko. Anya kabailan, saan mo na kabailan? Iso nga itulog ka niti pagurayan iti lugan. Amang ano may dugmam ka pa iti dalan, kat saan ka na makabangon? Apay nga, kasla nagat dayon tinapagnata. Kasla saan tamot makadandanon iti pagurayan iti lugar. Kasan o kat nagbayag tamot amag na, iswa kasla, saan ta amakad adayaw? Madi makabakbo. Sige, ibakwar mo pa eh. Sa tanto ituloy timag na. Labsam tumot kinaginom. Ay, Madiya talaga. Anya dito, nagbakawarak. Pansyon? Juan Sandraw, pansyon day di uncle ko day ta. Anya? Anda nakasurat iti pansyon. Kastaak ide. Kastoy kan tumat. Anya dahitan nakasurat pare ko. Manginom day di uncle ko. Nagsakit, gapu iti kaarak na. Iswadi na kayat nga dati mang tulad kan kwa na. Iso nga idagbugbog-sot. Init daw na nga isurat ti kasta di ta pansyon na. Iswa na isurat day ta. Anya, martag kan nagsakit kunam. Juan, kaskan ka ide nga awan palabsan ng aldaw asan nga minom. Imas na ti arak Kasla pa magbaganan kadagiti pada na asanger ide, timbagana na isurat di tapansyon na. Kastaak ide. Kastoy kan tumay. Ay, jakpay kahit nagbali na kan kuha na. Kaya't ko pa makadun na itinapaut ni Rachel, my loves ko. My love! Ayan mo! My love! Awan mo dito silid ni Rachel. Napnapanan na nga tan. My love! Ayan mo! Ani, aguray ka. Nakalukat mo dito cabinet. Awanan dagiti kawus ni Rachel. Rachel! Ayan mo! Rachel! Anya ti kay tasahon dito eh. Pinanawan nagkadin ti asawa? Nanang, amangan na dito ni Rachel. Awan, may la nagpakada itay. Napanan na nanang. Nag-resign ka nun, iti trabaho na.
nag-apply iti syudad iti online kat naawat mo. Isama pan iti syudad. Ni, apay nga di na yung bagbaga kanya ka nag-resign iti trabaho na, kan mapaanan ni sa syudad. Ay, kasalungay nga ibaganakan ka, kat di nakamot pulos makasarita iti limpyaw. Nanang, Day tamot arak ti ayan ti atensyon mo. Di mo pa'y damagan no okay jay asawam. Isaabay-bay amon di anak kaw, tama pa ni jay syudad. nanang, pangasiyo, tay bagayo na anya asyudad ti papanan ni Rachel. Ay na, saanan? Kaasyak di anak ko iti sidong mo. Iso adi mo riribukan iti yaadayo na. Promise, nanang, agbalbaliw akong, ibagayo ko man sa dino asyudad ti papanan ni Rachel. Agbalbaliw ka talagan. How? Tokak! Ah, Jack Polos mamatikan ka, Sandraw. agpaypay sunday ito'y nanang. Cross my heart. Pixman, hope to die. Agbalbaliw ka talagan, nanang. Ipamaysa kon ni Rachel my loves ko. Idya kon ti arak, nanang. Pixman, mamatay man. Lima pa'y ang minutos. Mapanan ti pagluganak abas nga agpasyudad. Sumra kakit din ti tabas. Nakasagana ako to. Nagatang kong dagiti saramsama ko ti biyahe. Rachel, my loves. Ha? Sandro? Apay nga da ka dito eh. Siyempre, adda ka nga rin dito'y. Di mayak mo. Kasano anamo nga dak dito eh. Pinilit ko ni nanang ang mga ibaga kanya. Katagyaman ak naabutan ka pa eh. Anyamot ni nanang tayong baga na pa'y lakan kamot. My love, agawit ka na. Anya, ay saanan? Isungar nagpasyudadak, tato mapanawan kan. Agawid kakit day. My love, agbalbaliw akon. Promise. Ingka kasarita niya pugdol. Bareng mamatikan ka. My love. Ay, ditakan. Mapanan tiba sa pagluganak. Rachel, my love, pabit lang. Di ka pumanaw. Agsarita tapay. My love! Nagbayag mo ti agura itilukan. Parbangon nga minan, iso aman manon tilukan. Ay, agsasaruno pa yun ti sumangkot abas iti terminal. Angam sa nabali, agura yaklat ta. Barong na adanton ti mauray ko apaglugana. Di taakman kit di bench kag tugaw. Di tamot ti pagtutugawan dagiti agur uray a pasaheros. Nagatumot lang ti kakadwa ka agur uray. Rachel, Sandro? Sinurot na kaging ka dito eh. nagluganak di nakasangsang po tabos. Agyaman ak naabutan ka dito yung terminal dito yung syudad. Sandro, mabalin ka di sardengan na kun. Amangan numamati ak tumanen iti pananguto-utom kanya. Saan ka nga ututuhan, my loves? Lukas na nga rod, di na kung sursurutan. Ay-ayatan ka, my loves. Diyak ka ba na mapukaw ka? Iso abang nga asim tapakawanan na ka din kadagiti nagkurkurangakan ka. Ikarig, cross my heart at talaga. Ang balbaliw akong para kang ka. Ah, Jakon mamin inom. Ijakon ang mamin pinsan di arak. Napatpatag kang arak, my loves. Uray dito itan syudan niya agnaid no iso ti kayat mo. Basta saan tan niya agsinsina. nga niya kabutong Sandro. Di nakmatay ay wala kasta. Mamati ak tumanan kan ka. Kakasi ag langarudin iti sidong mo iti kinasangar mo. Oh, di ka agsangit Promise. Saan ka niya ikan iti konsumisyon mo? Agpanday takit din iti agbalin ka anak ta. Tapno kompletong ti happy family ang bangunan ta. Anay mo, ay na, nagsambitan di kuntot mo, my loves. Sutilan na ko'y lang amin. Agpay sumat kami ti ibagbagak. Agbalbaliwa ka talaga, my loves. Seryoso day ta. Walang halong biro. Tadyak kahit ang mapalo ka adagos kapoy ti arak. Tsak ka balan. Sandro. Agdan nata pa iti napaon. Kaya't ko pa ang makita ti panday ta abasit a Sandro. Kun basit a Rachel, my loves. Ngamin, pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Ni walang halong biro. Alhan,
Oh my God, my loves. Agawid tan. Nagdakkel ti impact na kanyak, di nabasak iti pansyon, idi nabartekak ako na, kastaak ide, kastoy kantumat. Ti asawak adagos ti napanunod ko, mangbianong. Tahos tulauna dyan nabasak, napigsaak, kang sibibiyagak ita amang basbasa, iti nakasurat iti pansyon. Ngem dumteng tumati kanito amay tanemak. Kat amangan no, may sapsapa dayta, no itultuloy ko ti kinaartek ko. Jak ma-imagine, apanawak adagos diti rabaw ti daga, ti asawak, gapo iti kinabartek ko. Naamiris ko saan arumbeng adadaelag ti bagay kan biyag ko, iti awan kaisiskan na makabartek mainom. Ta sayang ti biyag no maunataklaeng iti arak, idinto ta nagadumot dagiti napapatay gabanag rumbeng nga aramidag. Jak nga raw sinayang titunggal kanito. Inaldaw ti panangiparpariknak iti pamatag, kain kinadungok iti asawak. Kastamutan kadagiti talo, nagbalen bunga may. Agyaman ak unay mangbianong, no mapili yumat nga idrama to'y kapadasak. To'y pagayam mo, Sandro iti Isabela. Ti Biblia kat saan na nga ipagpagal ti panaginom iti alkohol. Ngem ibalbalag namat ti may kontra kadagiti peggad ti nalabay sa panaginom. Malukoy iti immoral nga aramid ken dadumapay pagbanagan ti panangabuso iti alkohol. Bayat bigbigbigan ti Biblia at ipanaginom iti katamtaman kat mabalay na makaparagsak kan natalged pay ngem naglaon mat kadagiti panid may kontra iti nalabas panaginom. Kunaan tinasantuan na kasuratan no makaadom ti uminom iti arak nangalawngaw ka kat agbalin ka amaag, may sa akin na maag, agbartag. Responsibilidad dagiti naganak mangpadakkel naornos dagiti anak da. Responsibilidad mat dagiti anak, te agraam, ken agtungpal kadagiti naganak da. Iti kastoyawagas, agbalin naornos te sang kabalayan. Oh, yeah! Allah, kastan gagayem, que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!